Pemirsa ring sejeroning nyokong mangde catur brata penyepian ring Rahina Suci Nyepi memargi Dinas Perhubungan di Subkota Denpasar pajang mademang lampu penerangan jalan umum LJPU. Sanekenyane langkungan pelakutus tali ring tanggal kali likur Maret. Lianan punika talar pajang kesiagayang petugas LPJU. Kadishub Denpasar iketut Sriawan Mausang ring pemargi Rahina Suci Nyepi warses saka anyar siu sangangatus setiman pai ketandane pacang mademang LPJU langkungan pelakutus talian antuk wentenan panet longatak siu dase pitu genah ring kota Denpasar. Pai ketandane taler nedunang pitung dasa diri personel sane pacang mademang lampu miwah 6 dasa diri antuk nyelahin ritat kale pemargi pawai okoh-okoh. Mademang lampu pacang kemargiang ring samian panel LPJU Sawawangkon Denpasar ngawit tanggal 21 galah 11 wengi tur pacang kaidupang malih ring tanggal 3 galah 5 sandi. Baik ketandane taler sampun meprekanti sareng suang-suang kecamatan ring kota Denpasar. Dani ngaptiang kramo yening manggih LPJU sani kanton hidup mangdani nguningayang ring suang-suang koordinator sani wenten ring kasiagayang kecamatan. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.